Күннің əsas vaqaları haqda tarif etmege hazırmız. Studiyada men Ленуза Бурсеитова çalışam. Hayırlı akşamlar. Herkesге ilaç. Adamlar xastaxaneden xastaxanege qatnamasını to'xtatmoq. Qrimning yerleşmelerini imtiyazlı ilaçlar yetkaziluvini fevralning 1-ne teşkil edecekler. Dengişmeler devri. Самое главное. Şehir xo'jaligi sahasında esas meseleler bu nakliyat sahasi, yolcular taşılığı, avtobuslar. Maksim Balaxonov resmi şekilde Ahmedjit memuriyeti yol başçısının muavini icra etti. 4 ayaklı hizmetçi. Poroda, Bu pek akıllı ve faal köpeklerden o pek çalışmağa, oynamağa seviyor. Onun için aynı bu parodani seçtik. Ahmedjit havalimanının kinolog bölümünde küçük yanı hadim. Yanvarның 17-sinden başlap imtiyazlı ilaçlarda muhtaç olğan qarımlılar onlarını Ahmedjit rayonunun 14 ambulatoriyasında elde edebilecekler. Anda emde Krim Farmatsiya Devlet Muissiyaның 3 apxanesi çalışa. Da 5 fevralның 1-ne açık olacak. Bu haqda iş toplaşuvu ketişatında Sergey Aksyonov haber etti. Eğer mesken noktada layık muissiya olmasa ilaçlar getirilecek. Bundan da gayrı bu işke şahsi apxaneler celp edilecek. Hatırlatam evvelleri Sergey Aksyonov municipalitetlerinin yol başçılarına yerleşmelerge imtiyazlı ilaçlar yetkazilmesini fevralның 1-ne teşkil etmege havale etti. Vazife sade, evvel aytqanımız gibi, Ahmedjit rayonu çerçevesinde bir ay devamında imtiyazlı ilaçlar ağımız olmagan mesken noktalarga yetkaziluvini teşkil etmek ve ilaçlar berilmesi için imkanlar olmagan yerlerde adamlar xastaxaneden xastaxanege qatnamasını to'xtatmoq. Butun aktual malumat yanvarның 13 kuni Sağlık Saqlav Nazirligi Krim Farmatsiya Memuriyet ve Lugovskaya xastaxanesinin episi resurslarında yerleştirilecek. Maksim Balaxonov endi resmi şekilde Ahmedjit memuriyetinin yol başçısı vazifesini vaqtınca eda etti. Böyle kararını nevbetten tış sessiyada şehir mebusları aldılar. Bu vazifeni vaqtınca icra etken memur endi meselelerini Valentin Demidov'ның muavini olarak çalışkan vaqt ogrenip yetiştirdi. Bugün o meselelerinin çözülüv yollarını nasıl tasavvur etkenini seslendirdi. Şehir şurasının nevbetten tış sessiyası sayılı dakikalarda kun mevzusuna kapattı. Uç sual ve epsi Ahmedjit Reber'nin iş yeri hakkında. Başında istifaga ketmege istek bildirgen Valentin Demidov'ны işten boşattılar. Son bu yerge sabık birinci muavini tayinlediler. Самое главное. Şehir xo'jaligi sahasında esas meseleler bu nakliyat sahasi, yolcular taşılığı, avtobuslar. Maksim Balaxonov o'zi nakliyat sahasının kuratorı edi. O marşrut avtobuslar grafikinin monitoringden oğraştı. Ona köpçekler yetişmemezligi meselesi yaxşı tanış. Emirler berildi, nakliyat sahasında isliyat olacakka o'xshay. На данный момент у нас есть месяц. Şimdiki vaqtda bizde bir ay vaqtimiz var. Teklif etilgen nakliyatның talelini keçirmek ve aktlarını imzalamak için. Olarga marşrutlar haritalarini bermek için. Bir nakliyat vastası için. Umumen alganda teklif etilgen nakliyatның 90% taze maşinalardır. Aksalda para cezası memuriyeti monitoring ve dispetcher hizmetini yaratmağa planlaştıralar. Trolleybuslar içinde de yanılıklar çok olar endi epsi onaytlı yanı ve avtobuslardan artak kalmay. Благодаря масштабной Kırım yol başçısı Sergey Aksyonov keçirgen miqyaslı nakliyat isliyatı boyunca bizim müessisemizde gerekli kadar trolleybuslar var. Bugünkü kunde Kırım teritoriyasında olarının sayısı 247 danedir. Emde yanı maşinalar satın alına. Şimdi olarının sayısı 600'ge yakın. Ama bu sayı da artırılacak. Tavuşlar sahasında onaytlık ve nezaketlik oğrunda 7 yıldan beri kureş alıp barıla. Müzbe denişmeler de çok ama çet yerlerden nakliyat çıkması onun birinci duraktan son kesinece yolunu körzetmek evvelki kıbı kıyın. Episi keçip kete, o ise bir yerde durup adamlarını toplay. Kirmeknin çaresi yok. Men mına bunu abayladım. Bu demir yol rayonunda bir marşrutның sonki durağıdır. Aydavcılar mında yanı avtobuslarda katnaylar ve bu iş toxtamay. Bizde episi avtobuslar qatnay. 9 yarımgaca. Nevbetçi maşinalar da var. Mına grafikni göresiz.
Ахмеджет инкешаф стратегиясы ешелену ve жема территориялы абаданлаштырылу енелішінде девам етежек. Ахмеджетнің ербір сакеніне таныш Ленина мейданы меселесі дем умриетнің елбашчысына яқшы таныш. Месулетлік бұйы қылғаны кез яқшы біле. Планирую ежедневно контролировать. Күн бу жерянны контроль етмеге. Анда етіп бармаға ниетленем. Анда керчектен де шей етерлімі? Техника ве işçiler yerinde олмағаныны бақажам. Ахмеджет мемориетнің елбашчысы яқын вақытынжы дегілде дайме шекелде тайынленежек. Біріншісінің векелеетлері тоқтатылған күнден 2 hafta keçмесі шарт. Бұндан соң конкурс илан етілмелі. Максим Балахонов конкурса иштирак етежекмі, йоқмы шымдылық белі дегіл. Ama onun boynuna yük resmi tayinlenuvinin birinci saniyelerinden tuştu. Elmas Ablakimova, Taras Brezitskiy, Alim Seydaliyev, Millet uchun. Yaş Kırım Tatar icracı Elzara Sufyanova fani dünyаны terk etti. O yıl keçirilgen Milletmenligi 2018 mükafatının acayip bala nominatsiyasında galip çıkan edi. Elzara'nın közleri 5 yaşında көрмей қалды. Ama yüreği ve kalbi herkes için açık edi. O müellif yırları albomunu çıkarmağa arz etedi. Millet telekanalı Elzara'nın korantasına ve yakınlarına terin tazelerini bildiriyor. Gece Yalta şehrinin Kiyevska sokağında 2 katlı ev yandı. Yangını söndürmek için 50'den ziyade kurtarıcı ve 16 maxsus texnika nusxası celp etildi. 25 kvartira zarar ko'rdi, 27 adam tahliye etildi. Elak olganlar yo'q. Ateşni nasıl baş etkenleri hakkında Davut Çaxalovning levhasi. Bu kadrlarını Yaltada 2 katlı evnin sakinleri çekip yetiştirdiler. Bu vakit olar aşıqıp kvartiralarından çıkıp keteydiler. Zarar körgenler arasında Gulmamedovlar korantası. Mında olar 1999 seneden berli yaşaylar. Olarının kvartirası bütünley yanıp bitti. Kıymetli şeylerinden tek vesikalarını kurtarıp oldular. İlgizar Gulmamedov ömür yoldaşının beraber vakıtınca yerleşif noktasına yetip geldiler. Akşam yatmağa hazırlangan vakit evde elektrikanen meseleler başlandı. Sonra tötün kokusu peyda oldu. Işık 3 kere kadar sondu. Sonra men torunuma azbarga bak, komşularımızda ışık var mı yok mu dedim. O çapıp geldi. Kart baba yanamız dey. Bir kopka su, yangın sondırıcı aldım ve çapıp kettim. Ama sondırıp olamadım. Tatyana Maltsevanın kvartirasını alev aylanıp geçti. Ateş şaatlarının közleri o günde bütün damını kaplap aldı. O taraf tutaştı, bütünley yandı. Bu yerde de dam yandı. Pek güçlü elbet bizim pencerelerimizde mına parmaklıklar var hepimizde. Pencereden çıkmakna çaresi yok de kemer kala. O da kısmen yeşilip tuştu. Biz hepimiz ayakka turup elimizge ne algan olsak şunun çapıp çıktık. O bir taraf ise bütünley yanıp bitti. Alev sayıvlı dakikalarda binanın damını kaplap aldı. Kısa vakitte kaza yerine kurtarıcı hizmetler yetip geldi. Çok kvartiralı ev şehirde en eskilerden biridir. Onun yaşı 100'den ziyade. 47 kvartiradan 25'i yandı. O yerde operatif ştabının işi teşkil etildi. Umumen yangını söndürmek için RSCS hizmetinden 137 adam ve 36 texnika nusxası celp etildi. Rusiya MCS hizmetinden 74 adam ve 19 nusxa maxsus yangın texnikası çalıştı. Şimdiki vakitte kazanın hepsi alları bakıla. Yangın akıbetleri yerinde Rusiya Fevkulade Vaziyetler Nazirliğinin ekspertleri ve Yalta şehri boyunca nezaretçilerinin operatif gruppası çalışa. Teşkeruvler ve yangın teknik ekspertiza neticesinde yangının sebebi anıq olacak. Yangın yüz bergeni boyunca esas fikir elektrik ağları kazayı rejimde çalışmasıdır. Evsiz barksız kalganlardan 8 adam vakitınca Yalta'nın pansionatlarından birinde yerleştirildi. Olar gerekli her şeyinin temin etildi. Fevkulade vaziyetlerinin hepsi xadimlerine birinci növbette teşekkürler. Rosgvardiya xadimleri şehirde çalışkan hepsi kommunal hizmetlerinin xadimleri sağ olsunlar. Şehir her vakit olğanı gibi birligini gösterdi. Munisipalitet yolbaşçısının sözlerine göre yangından zarar görgen sakinler yerli büdjetten 10 binlik koşmamadi yardım elde edecekler. Evvelleri koşmaçare yazlık su basuvlardan zarar görgen Yaltalılarga kötereli edi. Eğer mülkiyet kısmının gayip olsa tazminat 50 bin rubleni teşkil edecek. Tolu şekilde gayip olsa 100 bin ruble. Vaziyetini Cumhuriyet yolbaşçısı közeti.
Ялтада Киевская сохағында Мескенев янгынның ақыбетлерінен вазиетні контроль етем. Шер мемориетінің елбашчысы Янина Петровна Павленко ве оператив қызметлерінен дайма бақ тутам. Евнің епсі сакинлері аш, су ве вақтын жемескеннен темин етілежек. Саба саат 11-ден янған квартираларының сакинлері муниципалитетлерінің векіллерінен бераберлікте янгындан йоқ олған мүлкиетке қимет кеселер. Дауд Чахалов, Рамазан Аливапов, Миллет Ичун, Ялта. Ахмеджит ава лиманы 2 суткадан берлі туман себебінден ағыр ава шарайтынде чалыша. Бір қач экипаж Краснодар ве Анапа шерлерінің аэродромларында қонмаға қарар алдылар. Авиаширкетлерінің векіллері yolcularмен чалышалар. Оларны ашаталар ве керек олғанларны мұсафырханелерге ерлештірелер. Ахмеджит ава лиманы yolcularga ve aviaşirketlerinin vekillerine taraflama yardım etti. Ayralda beklev zonaları kenişlendi. Tünevan ava limanı reglamenti butun gecege devam ettirildi. Biz butun gece keşke kalgan reyslerini kabul ettik. Bugün de böyle operatif şekilde çalışmaga ve reyslerge hizmet göstermege devam etmemiz. Hepsi hizmetler mobilleştirdi. Uçaklarını kabul etmege hazırmız. Аяз, қар, тойғалақ ве күчлі ел ярмадаға Арктик фронт келеяты. Қырымда ава не вақыт бозылажаға Ақталиме Мустафаева тариф етежек, о бізнен жанлы бағда. Селям алейкум, Ленуза байрам күнлері Қырым сакинлеріні ве мусафирлеріні Гузель Аванен қувандырды. Боле ава не вақытқа же сүреже көве қар олажақ мы yok мы. Бұл вақта Қырым гидромедцентр мерkezінің мудир муавины Вероника Шенгелай тариф етежек. Вероника Николаевна, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, какая погода ожидает в ближайшую неделю крымчан? Добрый вечер. 12-13 января в Крыму погода действительно изменится. Виной тому холодный арктический атмосферный фронт, который пройдет территорию полуострова. Ожидается холодная ветреная погода. Временами снег, на дорогах образуется гололедица. Северо-восточный ветер будет усиливаться до 17-22 метров в секунду. Также ожидается понижение температуры воздуха ночью до минус 7-12 градусов мороза. Днем столбики термометров опустятся до минус 7, минус 2 градусов. На южном побережье теплее, ночью до минус 3, днем около 0. 14-15 января неустойчивый характер погоды сохранится, временами снег, но температура воздуха уже повысится ночью от минус 2 до минус 7 градусов мороза, днем от минус 3 до плюс градусов тепла. Шымдыкі саатқа бұл эпосы малюмат студия. Сағол алиме біз девам етеміз. Қырымда астрологик татиллер девам ете. Экі апта девамында көктегі объектлер көзетіле ве бөлет етбір черчевесінде рале башына Русияның чешіт көшелерінден келген алимлер ве астрономиямен мерақланған ади адамлар отыралар. Олар енді яңы сериялеріні де таптылар ве да башқа мерақлы шейлеріні беклейлер. Көзетіжілер арасында бізім телевизион тақымымызда болынды. Тоз томалақ ай доғыру қаршыда. Бойле геже манзарасыны көрмек үшін бинлерже километрны кечмек де мүмкін. Москвада яшаған Юлия енді ондан зияде кере научный қасабасына келе. Өзінен портатив телескопыны алып келе. Мен оны біраз топлап олам, бұл насыл япылғаны көстере білем. Мұна мұнда оның қапағы, о әршені қапатта, мұна өзіме әлбет ағыр ярдым керек ола. Йылдызлар ойыныны кичек қызчық көзете. Оның илми кешіфлері көктен көз қымалар. Бірінші білгілері исе әп арта. Жетемен йылдыз ұйыры үч көше шекеленде ақреп көрдім. Петербург шерінде яшаған чифт йылдызларнен чоқтан мерақлана. Геже бераберлікте көкке йылдызларға бақмақтан гүзелі бармы, ама туған шерде бойлы әтішчіклеріні көрмек енгілдегіл. Шун үшін башта архыз деген ерге енді исе Қырымға келділер. Петербургқа баққанда мұнда көктеміз. Петербургта дайма ярық ұра. Мұнда исе астрономларнен қонушмақ, яқшы телескопларға бақмақ имканы бар. Қырым обсерваториясында умумен алғанда 40-қа яқын телескоп бар. Статистик чешетлері совет деврінден қалды. Спутник адлы телескоп бұл обсерваторияны танытқан донатмадыр. Базы тарафларынен Американ ZTF аппаратына ошай. Бұл телескоптың модернизациясына чоқ пара масраф етілді. Ижади ғайлер де чешет олды. Шымды спутник, робот-телескоптыр. О ава шарайтыне көре келішіклі шекілде чалыша. Емде каникуляр телескоплар, портативдір. Оларның ярдымынен фото чекмектен ғайры көзетме
етмек мүмкін. Мына мында окуляр қойыла. Бойлеті біз объектні кереклі қадар бүйіклештіреміз. Біз нені көрмеге істегенімізге көре, кереклі окулярны ерлештіреміз. Астрологик тәтелердің іштиракчилері тесюратлар алмақ мақсады иле невбетлерге тезелелер. Бүгін олар ай кратерлеріні көрмеге істейлер. Астрологик тәтелерінің esas ғайысы авескарлық ве илми астрономия ян-янаша келмесінде сақланыла. Оларның яратқанлардың фікіріне көре аматор кешевке ерішмесі мүмкін. Бұндан да ғайры әршей әрекетлерінен таздықланыла. Былтыр Қырымда яны астероид тапылды, қайт етілді ве таздықланды. Шымды әршейіні көстерерім. Мына мында яқшы көріне, мына о мында яқынлаша. Йылдызлар ерінде тұра, астероид есе анда мында чапқалай. Өз көзетувлерінде астроном авескарлар әршейіні біліп япалар. Қайда ве насыл бақмақ евелден белі. Esas кешефлер да огде. Амма бүгінге ең esасы ве мерақлысы IP521 код адыны ташыған астероид тек галактикада дегілде, халқара базада ось еріні тапты. О ерден 150 миллион километр ұзақлықта яшай ве ось вақытыны саатыны беклей. Дауд Чахалов, Тарас Брезицкий ве Алим Сейдалиев, Миллет Ичун, Бақчасарай районы. Ахмеджит Ава лиманының кинологик бөлігінде яңы азам Қырымда қызмет етмек үшін Москвадан 2 айлық Новошотланд ретривер көпечігі келді. Оның ады Руби, шымды өзі үшін яңы шарайтке адаптация курсыны кече. 4 аяқлы яңы хадимнен мұхбирімі Салиме Мустафаева танышылды. Кычык Руби хызмет етуге Москвадан учафта евелсі етіп келді. Шымды оны кинологлар бақалар көпечік яңы шарайтке яваш-яваш алыша. О Ава лиманның хадимлерінен ве турмушынен таныш ола. Оңа мақсус аш берелер, ода да айрылды. Тезден о кележек курсны кечмек керек олур. Көпечікні патлай білген шейлерні ве арби едіклерні тапмаға огретежеклер. Порода, которая характеризует... Бұл пек ақылы вефаль көпеклерден о пек чалышмаға, ойнамаға себе. Оның үшін айны бұл породаны сечтік. Көпек Ава лиман қавсызлығы кинологлар бөлігінің сайысыны арттырды. Оларның қызметі еркун Ава лимандан кечкен беңлер жадамларына қорчаламақ өзерінде чалышалар. Яқшы қызмет етмек үшін яқшы ашамақ керек. Кинологлар бинасының ішінде ярық ве темыз. Кашаның қоқулары пек лезетлі. Ершей ашқанеде кыбы. Меню ве аш режимі. Әрбір көпекнің оз рационы бар. Бірісіне чоқча ет керек, башқаларына есе чоқча себзелер. Базылар 4 кере, базылары 2 кере ашай. Ама умумен алғанда епсі көпеклер сабабе ақшам сыйланалар. Оларға кашалар пішіріле, ет, балық, творық, емірта, еркес доғыру емеклерін ашайлар. Эркун тіби бақув кечірле, егерде хасталық пейда олса тедавиленуге чарелер бақыла. Бір көпекнің оз ветеринар паспорты бар, анда не вақыт ашлар яптырылған вен насыл хасталықлар олғанақта языла. Шымды эким Ава лиманында энді оскен бордер коли алисаны бақа. Смотрятся уши, чтобы они должны... Башта құлақларны тешкереміз, олар вақыт теміз олмақ кереклер, сонра тішлеріні емде бутон лейтенің бақамыз. Көпеклерінің чізгілері бірден дуйла, олардан базылары ювасындан атылып чықмаға тырыша, базылары есе яваш-яваш артқа чекіле. Да базы сөйлері есе бізні авылдап қаршылай. Экбиндор тенесі пейда алған кинологлар бөлігінде 12 көпек бар. Силя вепатлав мақсулатларны тапмақ олар үшін проблема дегіл. Алиме Мустафаева, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. 2022 сенеде бірінші Миллет ве оның командасы рубрикасының левхалары беклеген сержелеріміз чоқ. Яңы елда яңы қараманлар. Саба керічте ақшам есе Ялтада чалыша білген адамлар. Параллель шекілде бір қач левха язып, азырланмаздан жанлы эфирге чықajak мұхбирлер. Хаберлерде чалышқанлар вақияларының ішінде яшайлар ве геже күндіз ең мойын мевзларны айдынлаталар. Севиличка сон, миллеттешлерің насыл? Ишлер. Хаберлер мұхбирінің Ади Бұркөнелев ханы язып бітірмек мында әрше қолайлы тешкерів сеслендірів монтаж. Журналист интервью сөзлеріні язған вақыт продюсерінді ерінға бақшыш азырлады. Севил, ярын саат 5-те керечке чықажан, саат 9-да енді анда олымаға керек. Уч левха чықарajан. Сон бұны yazсан, мана келерсін, мен сана әршені андатырым.
повестка корреспондента. Мухбир чешит мевзуларнен бағлы ола біле. Бір саяси вақалардан айванат бақчасында айванчықлар доғмасына же. Ве бір мевзудан башқасына кечмек қабилиеті мевзуны кейфетлі шекелде açıklamak, оны теренден ойзун анламақ ве башқаларға сәдде шекелде анлатмақтыр. Тележурналистика шекеленген берлі эсас қайдалер денішмей. Егер сен чека мейданда доғры çalışсан, левха яқшы олыр. Журналист ве оператор берабер бір мақсат қойып çalışмақ кереклер. Севилья, сен не япасың? Мен стендап язам. Стендап бұл сенің левханың ең мерақлы парчасыдыр. Сен бір шейні көстересің, яда япып бақасың. Бұл кадр арқалы тариф етмек мүмкін олған шейдір. О жанлы олмалы. Мұхбир оны өзі япып көстере. Вақаларынан мерkezінде бұлынмақ. Севилья мектеп жағындан журналистика ақта арз етті. Беди Мориетте спортив программа азырлады. Шымды хаберлерінен ұқраша 5 жылдан берлі милетте тежірибе топлай. Біз Ахмеджет районын Мамут Султан көйіне келдік. Чоқ балалы қоранта ақында левха шығардық. Қыш арфесінде олардың еві янды. Бұндан сон Мемориет оларға ярдым етті. Адамлар да келіп қолындан келгенini яптылар. Весен бөлер хайыр ішке есе қошқанını анлайсын ве bu al sana ilham бере. Millet üçün ve millet ile muhbirinin imegine en yüksek bağ bu sercilerinin sevgisidir. Мына böyle. О, bu pek yaxşı. Men de osken son Sevilka gibi milletте çalışacağım. Bu noktada yekünleyim, bizile olunuz.